især fra omkring 1815 til omkring 1830. Der er relativt mange tilfælde af embedsmænd, der begår bedrageri, som får penge under bordet osv. osv. Vi er jo et demokrati, ligesom alle de andre vesteuropæiske lande. Og det betyder jo, at man kan sige, at et eller andet sted, så er det jo parlamentet, eller i vores tilfælde Folketinget, som er den øverste myndighed. Ministerne, jamen de står jo for hele forvaltningen, hele administrationen. Og det vil sige, at de her minister, de har så det her ministeransvar, som jeg sagde før. Og det betyder, at de skal overholde loven, og det er de ansvarlige for over for Folketinget. Mm-hmm. Til at påse det, og det er der, hvor jeg tror, at man kan sige, hvorfor vi er scorehøjt i blandt andet Transparency's undersøgelser. Jamen det er, fordi vi er et system, som har en meget, meget stor grad af transparens. Mm. Også fordi vi har forskellige vagthunde. No dona la llei mandats perquè els poders públics s'esmercin en informar la gent d'aquest dret i en educar, en formar els ciutadans i el personal corresponent perquè aquest dret pugui ser exercible, perquè si no queda com un brindis buit de contingut. Jo penso que les polítiques de transparència són molt importants. Penso que el govern català, de fet, en els últims temps ha fet passos en aquesta direcció, però penso que els ha de completar molt més. Penso que el portal de transparència de la Generalitat de vegades deixa una mica que desitjar, a nivell de la informació que facilita, que és molta més que la que facilitaven abans, això és veritat, però en molts casos és molt difícil sistematitzar-la, treballar-la, etc.